Joto takumku hanong payung no pai kaham Kaubru Khupo 24 YouTube channel lo. Dunio ang saik na rinay pura deso ni Khupo no. Aring mi video paithay ani krong tundi di visible amani tini ni Khupo no start kena. North Afghanistan no 5.1 magnitude banglay khai ha. 130 Taliban military cylinder ongha Afghanistan no. Maharashtra ni Forest Department arrest ke ha bro krok tham no bombing ke Indian rock python ke ha chubu no thoimoni ba ye. Assam 2781 coronavirus case tamaya ha. Delhi 24-hour nim singo 109 coronavirus case tamaya ha. Narau bangma no sikna ake bangma sia phuno tongna ki ha Chinese citizen brekhe chini India wo Nepal border dekhe ha niye bong khai thang phu bono chini Indian BSF by bono bekram yaw. Bono rom pake bin theo bangma sim juda company mobile bangma mai ha laptop kane ka thamai ha bong chini defense system no hack kheni nayo abu dekha taw ke ha Chinese citizen chini India wa ha tomo mai ha Bengal arrest ke ha bono UPO tonai ke ha kla bong bini girlfriend no slide by ke ko thai ha bong slide by ko thai pe ke bong sa ung pho abu slide by bong ko thai thoi tha mambo e bong bini girlfriend na kau thai ake mambo e bong saung kau thai ang nang abuni answer to okriko adet mai ke ang narono sak na dinai to police investigate ke tongko. Uttar Pradesh University exam unai 15 August ni skang ake new session unai September ni chingo ye saha deputy CM Disno Sharma Bharat Haktor India 24-hour nim singo 51,667 coronavirus case ta maya ha ake coronavirus biaram hamya bai thinai ke bu 1,329 bro ha 24-hour nim singo takum khuro narau jething thambo mark sumdi ake social distance tongnai tapodi coronavirus le dangerous virus sei nini aini prang lamayo takum khuro narau jething thambo mark songnai tapodi social distance tongnai hemba social distance ke tonglai di bangma bro so bole just kongrai mai ke ongmi abuya takum khuro je mainai bro se siu kongrai by coronavirus different to ang personally mayo mombo yang siu takum khuro arem bo narono site na rim sei mia khiao ke ha blong bro no Jammu and Kashmir ni sopin jagao ke ha encounter ke hem thoi pai ro uchi ha tinio Jammu and Kashmir ro ke ha blong bro no encounter ke hem thoi ha ke ha blir jagao rong toi klu toi tomo abono thange chini Indian Coast Guard thange rescue kha bro ke scoot no Maharashtra poila state ha pura 12.3 crore vaccination ke pai moni bo ye takum khuro narau news ni khek mazma video naim chu comment section no sai khna di narau boring umayo abon bo narau na entertain kha naim bo ye ang try khanai narau je samo video banai naim bo areng ni comment section no sai khna di ake je comment ang pick up khenai abono je mane good topic hainke suggestion kaham hungke ang abon sakau video banai nai akhe takum khurau share khenai ta pode narau share ke kiche chini channel dai food grong na ek narau content kaham mai nai areng mi akhe narau taun jora ko subscribe ke yang ke subscribe ke di bo video na hamya mong ke bo like ri di hamya ya hingke bo dislike ri di tini bo lo bosan jo tono khacha subscribe ke di Kaubru Khupo 24 YouTube channel no hamya mo kau ni favorite kau Kaubru baike pura desoni Khupo no knai to nambo e share khenai tapodi naroni mampha akhe joto takum khurono naro joto no khachang mo ya phayu moming ke naro video poilan chinga paithok mon jagat naimoni bo e joto no khacha malai nai phaine video